انستیتو روشلاتا ناوین یا بنگه ول واشنگتن دروژه خو هفتی ساید کنفرانس پیکانی و مجرا سرکی کنفرانس سیاست امریکا یا نو یا روشلاتا ناوین و هل بجارتنا سرکاتی بو جو کمیته روشلاتا ناوین مری بدجه یک ج بجدارم بو و بال سر باندورا پرسگریکین روشلاتا ناوین یا سر هل بجارتنا سرکاتی امریکا کشند بنرینا من آلوزیا روشلاتا ناوین باندورا که مزن لسر انجام هل بجارتنه چکریه لپرسینن درباره هلبجارتی سرکاتی امریکا خویا دکه کو صادی هشته گل امریکا گفا ترور وک مجارک سرکه دبینه سرکو کوالیسیون ربرتیا جهانی الیزابت سترایر دبیجه کارو برن درو باندورا که گلک مزن لسر انجام هلبجارتنا چکریه But you have this push of 4 out of 5 Americans said that ji 5 kesan 4 kes dibêjin siyaseta derve Amerika bandor li ser dengê wan kiriye. Piraniya wan vê yekê gelek giring dibînin. Amerika rewşek aramî dixwaze û bi vê hestê wan dengê xwe bikar anî. Ev rastiyek gelek zelal e, Trump ji axiftinên xwe da ev mijarek gelek bikar anî. نویسکار کرد چطور özel ji یک ji bejdar ve konferansı bu. U da axaftina xwe de bal li ser helvesta komariyan û demokratan keşan. U dibêje min ne bawere bingeha siyaseta Amerikan ya li rojhilata navîn bi tewahî bêguhurtin. Rojhilata navîn da helbette siyaseta Amerîkaya derve gelekê bingehîn guhertinê mezin çînabin. Li belê em dibînin ku siyaseta komariyan da komarî gelek li ber evêne li gel encamê dixwazin. Hindi ku demokratın به پراندی تداوی و تشته وسط دنیا پیش بله هندی که هم سیاست آوی که ببینن یا کماری دخوازن که انجام سیاست ببینن. جبروی هندی که از باور دکم که ده ترامپ و کماری لگل آوی بن. آوای که رشد لانجام ده بگیرن که بر باشیه بچیتن. هندی که هم بینن که روشهاتا ناوین دا لدیجی آیسیسی گوتنین ترامپ اوه کو گاوه که مزن پایجه و آیسی زو جهولی راکه روش آلوز یا روشهاتا ناوین نبتنه لحرم انجاماتینو هولی ده همان دمینجه انجام دجوان لسرانسر جهان دجشید که و گلک شروع وکار دبیشن شری درش یا روشهاتا ناوین با آوایی که برفره باندور لسر هلبجارتنین امریکا جشکیه. آراماجار دنگ امریکا